Alseyni Sall hollitayɗo ko fewndi ka OGDH andintini RFI e inde dolanoɓe e ɓe ngureji waranoɓe ñande 28 jeenayaɓuru. Wullitiɓe ɓen no eɓɓi weeɓitangol hoɓɓe ɓen andeji buywa no accitugol capitaine Moussa Dadis Camara sabu nawnare fewndo ka goto habbanuki. Si en hoolike omo OGDH en golle général Mamadi Doumbouya no lundi sariya ñaawoje ɗen ka leydi Guinée. Wa hari ñaawore nden gasali si capitaine Moussa Dadis Camara accita. OGDH on famali kadi ko fi hon ɗum waɗi e nder ko ɓuri 450 wullitiɓe heɗa ka suudu ñaawirdu Dixin ko 354 tun woni ko eɓɓa yoɓitegol fi fittanegol gonɗi. Ko ñaawore nden fuɗɗi wullitiɓe ɓen fodano milliard 11 kaalisi Guinée kono hay goto hendaki goɗɗum. Ko ɗum waɗi si tamawno sembi ka garal CPI yon Conakry hentina si tawi Guinée no teddini ahadiji ko ahoda fi sartiji ñaawoje moƴƴe e hoore teddingol hananɗi bani adama. Idrissa Sampiri Diallo, Labe, RFI.